spomenuli Antu već nekoliko puta. Ante vam je na gitari i piše tekstove, ali uglavnom je ženski bend, jer vi imate i bubnjaricu žensku. Tako je ispalo. Mislim, Ante i Šime su kao tu više u sjeni muški, baš ispada da ste ženski bend. Imamo i Zdea. Zdeslav je na klavijaturama. To je baš, oni su baš dio, mi smo baš bend. A Šime je neko ko je zapravo u bendu, ali s nama ne nastupa. Ali piše tekstove i glazbu. A Zdeslav i Andes, jadne, kod nas nije lako sigurno, s nas 3 žene. To moram priznati. Ajde, dobro. Kakva je dinamika? Kako ste se odredili? Ko u obitelji? Uvijek su 2 protiv 2 ili... Ma ne. Nije. Ne bih rekla da je to tako baš. Imamo samo na valove smo, jedni smo organizirani i drugi su malo istina. Apstraktni, tako da... Neki su malo usporeni, neki žive brzo. Neki dođu na vrijeme na probu, neki ne. Dobro ima tu neku dinamiku da se popunjava. Da smo svi isti, ja mislim da je bilo jako dosadno biti u ovom bendu. Jedino što je meni, ja sam nekako imala dojam da ste vi puno duže tu. Meni je tek sad sinulo, možda zato što ova korona se usporila. Moguće. I zato što ste izbacivali single za single, pa mi se činilo kao da je to već odavno, ali u principu ste tek godinu dana star band. Puno je toga vani. Da, to je to. Puno je singlova vani, mislim sad je album izašao doslovno neki dan, ali Parisa smo prisutni u prostoru, nekom medijskom, internetskom. Da, dosta duže.